Akas Hyundai birla dipolong penang litu mapan offer mati birta kemi nang kewan pidu. Nang li offer kilong ponji laki extra venue neos pen kedang lok ki ungtunga gari. Anparta Akas Hyundai ningka ningko ke chok ningka rong pen scratch and win offer sita mi kapatu padu ponji. Bangso offer along nang li kilong ponji neos extra I-20 venue lapen akaprek agari. La sikla dagalam thekelong jia phan humri ignon Akas Hyundai birla dipolong. Lapen kachini pa me jia phan la screen along kapaklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon. Lakhain ko rapho nilibe misi constituency ka parlo Chokihola BPHC mate Chokihola Block Primary Health Center along pai chikloni phain ko rage thomarni nilip ahawar along ason akiso atuma phan akijoy pensi kilang pon padu Chokihola BPHC along ke isi ningduk meme binongalam theke lapu hello men's power awi inut banghini doctor la pen nurse chiklo jon bakwang po transfer order chiwan det po along ka prek chiterek juitik nonamat permanent doctor ke inut vetu assistant doctor ta inut do sita ningka nisi phan anbe ningka nisi ke chokloti dak pen kitam nurse aphai pabat nangji permanent doctor non bang ke thombak nangji doctor la pen nurse atumati staff atum ke do bohamati quarter ki mi kasalam akinang sot athenon ke do boma hem ke ban hectic lo ke dota to mon la pen area hood ke phere mimi anpin ambulance agari I humdo akinang hectic lo driver ta inut mesen nanglang la pen boundary wall ta che komplup kawi kitang te ajoini a junior lo hanwe che nong hospital compound lo juipun pion inut nang helang chokidar nanglang la pen safai mate ke pangthir abang inut nang helang lasinon karbiang autonomous council pen jongsi nilip constituency inglong hawar ki dwara tatuma phan la pen thoi ki dwara tatuma phan mesen la pen apora ling le se chelang dam sita se kelang atum dower pute misen po lasinon ke majok le ladak Chokihola BPHC doctor la pen nurse la pen akaprek atum psychic le maphan wang pusita mi malom so nangar dikpli po transfer che pondet itik abangki pavidet nang po nonason si dambom proti nilip ahawar se ka chelang atum penahan kisum dothulang pai patenga sonsi non ke manlo lahai kidu kisum ke pajok veg jia phan karbiang autonomous council CM Dr. Tuliram Rong hanga phan karbiang autonomous council medical EM bokajan MLA Dr. Numal Momin lapen nilip MSc pabitra rong pi atuma phan rat atum lapen Chokihola BPHC staff atum tuning report যেহেতু আমাৰ ইয়াতে ইমান দূৰ ভিতৰ ইন্টাৰফেচত থাকে যিবোৰ মানুহ মানে সাপোজ এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে দিশু নিবলৈ আমাৰ অকণমান কমিউনিকেশ্যন প্ৰব্লেম হয় বা আমাৰ ধৰক তেনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হয় সেইটো কথাৰ কাৰণে যদি আমি পাৰ্টিকুলাৰলি ইয়াত যদি দিশুৰ পৰা আমি আমাৰ স্পেচিয়েল ডক্টৰবোৰ মতা যায় তেতিয়া তেওঁলোকে সহজে একেটা দিনৰ ভিতৰতে আমি আমাৰ Chokihola BPHC compounder Kangram Sokali Lahai Kipanra Kipangthir et Asonti Mesenji Athi Chokihola BPHC President Lapen Secretary Atum Prabjin Pen Arpu Chiklem Ponseraglote Misen Poputa Lamthe Longpon 2 Dak nelitum Chokihola Block PHC pulo lapang sodim atok bit lapen inglong ari pinakapodone ko pilone staff nelitum manpower bang ong la doktor kinanggi non bang hini bang doktor nang begla laisi no lage permanent na doktor nang duklung asonte kusi nelitum akari Pima huten ke ajo inuta doktor pute anar lo gela poraju lakui ba mantuni ke emergency la buson doko pipi ahut doktor avidet la buson ta doko inuta doktor bosi meeting dun jui lo bulutang te lada ka bang gya vedet jo la buson da o kalai no angkil bang avike hoko tumada ko upo suipar aprang doiglo Ingkang toksina ke apa? Sama sebuah jui masih nasodin lo nanda akan kapre kimi ba nanda appointment pergi lah. Napen sugida tagave ionda jar edlo sugida bansi lo masih mampu lah ke vacancy bulu lo. Masih nasodin lo masih tapi kan
คนบ้านพี่กูตั้งแต่สักทำคิวคุณที่ทำก็ใช้คุณ Poila mati ben Samson ingti karbing long lai